ixoxwa ngeyithombe Timetable wambiza amaphoyisa kona ngale mntanami nayo leyo ndaba ixoxwa ngeyithombe phakathi eboxini Murimi Rachoma Raifetsa Mufukenga Rachoma Raifetsa apolisa wenze njani ufuna ucela indlela apolisa Goals Mosha Sopatala phakathi eboxini Goals ini uhambe kwamakhelwane ufike khona ujabule nabo makubahambela kahle angisho ukuthi ngithini yena lamphuthuma yadliwa ibhola lakhe Talent Mbatha apolisa ufuna ke sibilibili phakathi eboxini sebenza phakathi goals uyala Ricardo Khoza uzobuka Ricardo Khoza futhi kani sebenza lapha ke uGosa kodwa yamhlula uSibisi elineyintambi ibhodlela Mfolozi futhi Shonisa Vincent Pule Ohizu wasuphuma wonke umphakathi wase-Orlando olihla nje kalula leli bhola lakhe ke uChibu igqamise khona la eNingizimu Afrika nathi ibhola ke manje likaMashonisa Khalakata liqale lapha kuloke ibhodlela bayisa ngapha ke lenkundla ladliwa lapha ke kundaba uyalwela uPhutsane uthola lapha ke uMashonisa yadla lichivi wena apolisa uyaphakamisa apolisa uyafuna ke Mbuthuma Gos sebenza lapha ke Khoza ke Pascal kusho ufuna ke Talent Mbatha phakathi eboxini amatalenta wefani sebenza Ricardo Khoza Ndaba Mufukenga apolisa phezulu kwebhali ibhola lakhe apolisa awukakhalu Rachoma Raifetsa ayikhona Talent Mbatha oyindoda Cosmuravi libone Siema sibheka lapha ke libone Siema buyela lapha ke muva buyela lapha ke Sipho Chaina assistina sikaMahlalela khipha lapha ke Pascal kusho amatalenta wefane ejibana lika Muremi Khalakata ngaphumelela kodwa ke nangebuya futhi eyenza leya run ubhekana noRicardo Khoza ingapha ke lenkundla nathi dliwa ke ibhola Mufukenga ujikile ke manje kuhle platini ibikhala le ntokazi ke ngesombe sokuqala nazi ke manje ke ibuyile apha ke lenkundla sibheka lapha ke Rachoma Raifetsa Muremi indoda Gos sibheka lapha ke Neo Rapo phakamisa Rapo liyabaceza nje khaphe Rapo wenze njani Mashonisa phakathi eboxini ayikhona liyabaceza nje abeswelele ayiveza kamnandi Muremi indlela yaphasa Makgopa ke shelela ngako usho uNkani emveze kahle Tshepang Muremi nangu apolisa uthi ginqala ngidle uapolisa ufuna ukuyiyela Everest Makgopa phezulu kwebhali ibhola lakhe Mufukenga Rachoma Raifetsa liphakathi eboxini le-Orlando Pirates lihla nje Rapo emuva lapha ke Mahele nangegama Ricardo Khoza Muremi oyindoda Gos uRicardo Khoza udlala ngomentshisi eduze kwendlotshani
yasinda ngokulambisa isiwelele. Sibheke lapha ke ibhola le-Orlando Pirates. Kuya lapha ke Dion Hoto, phakamisile Dion Hoto phakathi ebhokisini, sebenza Ricardo Khoza. Uyazama evidence Makgopa Sipho Mbule, asibheke lapha ke Raichoma Raifetsa, Mufukeng hamba namadodezwa, uyala lapha ke Gape Muralo. Izophakamisa Dion Hoto, bafuna amakhanda. Makgopa phumela ngaphandle leli bhola, phakanyiswe leli bhola phakathi ebhokisini, yabaqedza nje bonke abe-Orlando Pirates. Hlala phansi Dion Hoto, sibheke lapha ke ibhola le-Orlando Pirates phakathi ebhokisini, ebethuzama ngekhanda Mufukeng. Lesizwe eliya lapha ke kuyo-ke indebe yomhlaba, shayiseke lapha kuyo-ke uMkhuwane, izobe ibhekene lapha ke ne-Durban City. Iwona mdlalo ke ekuzokwetshulelwa wona ke kusasa. Sibheke lapha ke Tshepo Muremi, hlala noTito, angutito ke manje, iphakamise efaka phakathi ebhokisini, Mufukeng! Raichoma Raifetsa enethuba. Sibheke lapha ke Mashonisa, Vincent Pule nangumashonisa bemphasa futhi, lidliwe ibhola lakhe Mazibuko sebenza lapha ke muva, yena ke uSibisi. Tito phuma kamnandi kuyo lapha ke Mbule, angumbule ke manje, uyahamba uTito uyofuna lapha ke uMbatha, wenza njani ke uMbatha, amathalenta wefane, Raichoma Raifetsa, Mufukeng, Raichoma Raifetsa phakathi ebhokisini, sebenza Thabo Magele.